ababorekera ebintu bitari bimwe na bimwe ebibarikukora ebirimu kubija okukora wine, okuhinga entookye, okubaziira emyenda, okukora ebyibo, okukora obwoki hamwe n'ebindi. Kandi Minisita Kasoro atandikira ariko birambura. Haruna Kasoro agizire ngu hariho abantu abatwire sente z'emyoga bakanga kuzishashura kandi ngu gavumenti eriyo neeza kutandika kushoma amazina gaabo okurabira hari za radio. Kwago oyinza okuba nga towulira bulungi but at least mukamwana wo yo inilo gye wawasa bajaganye mutabani ng'ofuuse ekizibu mu community. You pay back the money. Erinnya lyo lifuuse erinnya lyo buli kaseera ku radio. Lwaki mbagamba bweti I want this because without recovery is 100% program wentegenda kubeerawo. Agizire ngu n'obu bamwe banyogere sente okuruga mu saako zaabo konka gavumenti neeteekwa kwongera amaani saako ezi eri kuziheereza miliyoni 20. Naye abazibba si mmwe mwenna. Olaba nti ba leaders be batutte sente ezo but in SACCO mulimu abantu abalala baki kati once we penalize that SACCO ntajongera sente the innocent members bagenda kuba basafaringa. Kasoro agizire ngu SACCO okuza kongerwa sente ezi ba RDC na RCCs nibo bashemerire kutunga obwa mushiija ku saako ezi ziriho. Tewaliwo kakwakulizo kalala konna. Naye instructions zenina from the president. The commander of a myoga in a district or a city is the RDC or the RCC at that level. Emwe ha myoga erikukorwa na munonga ebirikuriibwa. Joseph Kamushaba urukurre myogo mu ihanga agizire ngu nibija kwera za SACCO okutunga kabonero k'omutindo okuruga mu kitongore ekya UNBS. Abakora obwoki, abakora sabuni, ab'emigati na n'ebindi. Ntuza kukorera hamwe tufune UNBS certification such that our products can have access to wider markets. Bamwe abatungire sente ezi batugambira ko baganyirwemo 5.8 billion katas of emyoga production yesano ejeji eyebitoke so yesano eyebitoke ejo ejerezeho kufuna market ahiba kwizira bakajigura kuruga office zitu ezukusangwa Katwe Trading Center omulingarama okurijirra habari kukurra emyoga ankore sub-region erimu saako z'emyoga ezirukurenga omurro kaga kandi obwa hati saako ezirukurenga 27 zahereze kongerwamo miliyoni 20 ahari 30 ezi babandize kutunga gasha kwa Adolf Ayoreka.